วางไล่นี่ละมาชวนเหตุที่ที่กันมัวตาลันดังเตที่ FCA สังหิสมนิปทุม draft resolution ฮีเซสันจันมานิสริยา bulletin part 2 number 101 date นิสมปกวดทารีตกุมสังหิสมนิปังามังินอกัสนิสมนิยาa hard copy MLA te anina pegvek ani Mizoram Assembly website apo nda ngal ania Assembly nei ma in kar ata adu tan chun in buatsaih injir chian na hun aom anin buatsaih lo emo ani chuan house member te mo phurna ani jok rontia chhe jelang o S&R resolution lut reng hi a resolution content pa ka ekle rules te hi member te nena pek ani kherlo rontia hi an soi la do me kha nia khami an don tai shim makha anon soisel ani mei ba ka khanin hemi in a kentel a rules ate khating kha kan dong lo ani te kha an soya ti chuanin nuwa anin soi thiam le na chuan opposition lampang te soi thiam na chuanin zirche na hun kan nei lo wani antia mai ro chu kan assembly speaker khanin press conference khanaron soi to an du chuanin nizir na hun chu omani aron tive bokatin injir du tak te chu library te ponun kalati te pokha soi heta henaron ziak lang tho chon karinga mo che chin zelang ekle rules and schedule anjir du ani chuan tun ma po in member then khaten assembly library a andron ngai event mai thina hetiang thil a thlen thina wang hian library section a MLA te puitur liawin members reference section siam ani ranti bokani tute tan po a website atanga download theina oma anga event tak tan chuan download mai tura ngai ani aranti ne anga event tak tan hi chuanin nia tunami po hi issue lian tham takani kantia ma se assembly speaker statement atang hi chuan anga event tok lo de mo chu ti thei ta ne anga event tak seng chuanin zirchian na hun hi chu om nge ye ti kha aron sei ve poka ani na lai chin te po hi om ve poka chan chu heti lai assembly lampanga thok tu tena anwa serve hun kher nga kha thildik ani ngem ti chu in ngai dan ni ta sela kan ram nuk khoi thilani tia aldum duma khamin ram nuk khoi thil a ek te khatiang a engkim shelvek to nuwa hei Google search engine mang te po han search mai theile han mu mai thei ni lai khanin kan dong tlai ti chuan lam king ani ngem ti chu in ngai dan lo ni te se o ti chun he video han unlock taila ti chon tun session kai noya tun chuma khan zo na kan thelu nem hle mai ni lek turani a ni khata dar kar khat kan ne ya a life zo na le chan na hun kha zo na hi star le an star oma star kan fa zo chuan session chunga chhuak chan turani chuan an star ni chuan sesona chan tu ni lo zia ka in chan turani a amaru chu star question kan fa zo reng a hi kan in chan man lo chuan an star automatic in an let veka chu ina minron peturani amero chu tun truma khan zo na chan lo department train om ta chuk maya zo na hi balloting antia kan pothina ni zo na chuak tu rai zo na khan an chan na om man lo khami polo tiran tuma hei hi adik lo zo na kan ron petoa an chan man lo po in ron da lut vek turani chuda chuan kan zo tanga aron chuak ani point zo na om man lo vai an chang thei lo ni chuan an chang thei lo turani chuwei kan zo na ni e in pom to ti in ka tang ve tlata chuan kan pot ta vek ani zo na om zong tang khan chuan an buai ta renga then khat chuan escape du na wang te po ni mai thei zo na khan ron submit thadu lo vani chuwang chuan tun truma house kan leader of opposition pon na takina soya tin kan house leader chief minister pulal du omapon aron dema ma seta khan dem tur ni lo demani helai kan soidu achu ei voina po zo na la lut lo te lo ma dar som thleng khian kan zo na chan na kha a ja thak khop mai tun sarkar chu dar som no lut lo pe chu engtin nge action an lak don kan enang chu kan ro rel na sang berami po tiang khophian ngai poi mo lo ta ni poi ka ti hei hi tilai thleng kha ti meng o ti chuan hi puro ming liana MLA
ina a statement tania zona chan lo atam thu kha aron soita ni engponi sela zona chan lo thin shima hi thilpoi takania zona hi chu han in chang kim thei ram thin sela tin hemi life an in chang man lo ni po in tuna soyang khanin adik chi renga soi kha in chan ram hi tingenge tura ngai ani enting eng publica mi pui van tlang che ta an lo in chang man kher lo wani po in azot tu te ne na chan na then ngai hi timak mo anin ka sia hi mi chungchang a hi chonin rural na kan rural tu mo kan dan siam tu kan legislator te po hi anin nge nyang anin update chau zel chu angain ka sia ni chu ti rol ro chon he thilin en lok taina che san chunga question mo zo na chan lo zat total hanon tia ta hianin poni se hi hian entaila 7th assembly session ti hi kan hriat thiam mai dan turin ol samzongin congress sarkar lai ani tichon 8th assembly session ti hi MNF sarkar lai kha ania tichon 9th assembly session hi tun sarkar kal lai mek ZPM sarkar na hnuai ameni ta ni tichon zo na chan lo zat congress hun lai khan a sarkar lai kha chu congress ani ta kan hriat thiam vekanga chuta chuan congress lampang khan zo na chan lo somni le pathum an naya tuna kan en zo tak engineer ro ming liana kan emela zom tak na party MNF te khan an sarkar hun chung khan zo na chan lo zale somriat lai an naya ti chon 9th assembly session tun ZPM sarkar kal lai mek tun hun thleng hian aniang chu zo na chan lo zat hi pathum ani thungani hei hi indu chun RTI ya te po hanin lo deal chuak ve thei nga in lo enquire do ni chuan zona chan lo chungchanga hi chuanin MNF hian in chan lo an langa deuh ber ani an nga lo fal khop mai he a number atanga en po hian mo engpo ni se hei hi kan history athil thleng ani meya mishing te party te mo engpo hi i malam pana in siam thazel tur kan neya tuna hian hei ZPM sarkar na hnuai hianin zona chan lo hi atlem chauh tarem rom viau maya chan lo te po hi han to lo mak sela du thu samani session te pon la nei chole zelang party thar te pon la ron sarkar zelanga party dang te po chuta chuanin zona chan lo thina hi chu top to sela adum ngot mai tin kan tu tang yaw hemi chungchang chu ti chon hemi video clip hi aron viral le boka social media lama chuan motorom la nol mai ne inen lok teng Leusan pulut tu MNF sarkar ngai po khan abo zui ta chuang lova bo zui lo mai ni loven gazette notification po achua lova tin central lama ministry po zui ta lova how sa hian tuna kan chief minister ina asoi kha the forest conservation amendment act chungchang kumsani somni pathuma khami sarkarina zui lo abo zui lo ati lai asoi na kha anita ni tijon hemi chungchang hi special report lampanga khanin reaction nei ani bokta ni po achua lova tin central lama ministry po zui ta lova how sa hian patling hian ke chu ka document mu atang chuan dot pachal kati thinlung che le thariat na thiang lim taka soidu kan neya ani ngai chuan mi puite kan dem theyang dot soi khat tran tu lo nei ani phei chuan mi puite kan ni khwalo hle a ke chuan kangai bokanga corporate lian ka soi rol khan hetiang anga dot antinan British rama te kan soya western developed countries ate dot voi khat soya poi mi puya apoi ani keini chu mi puya engrai po en resume ta lo tang tu tur a pheka phok khe lo tang nga ringot kan nei zel hi kan thalai ten an sim lo chuan tang nel takin dot an soi fawang achan chu Mizoram sarkar khan chief secretary assembly secretary ta tangin an pe phei lekha a copy po tu chang ka pek chenga adot lea Mizoram sarkar in parliament lekha athon thale bu government of India athen ti na ni tori an decision kha sarkar ma sa khan chu wang chuan khatiang ang eng ma an lo lalawa ati sang ni som ni pathuma po
pushi mate hei pumashi mate ho hianin nasa takin government of India lama te le khan thlen dai to tu man enga ma kan ngai lo kan ngai sak lo ti te kha ari tel le ngal kha ani le ta ni ti chon hemi chungchang po hi kan assembly speaker khan in reaction ron na ya tiang hianin aron soi vele boka ti chon comment kan pek lok du chu pushi ta chang te quad big poni chong lawa amara chu pushi ta chang te hian aron mangwar khop meya thil poi mo tak poni reng boka the why the how the what ti hi kan chi ke ve ngai bokani technically in thil kan chi ka ngai tina ani chu chumi chungchanga chuanin hei kan assembly speaker hianin hemi chungchang hi aron clarify dona chu opposition lampang hianin soifiana an nei thei donem ti hi zona thei ni bokta ni engpon ni sela lekha kha chu hi anon ti chuak ngei maya mo anon ti chuak ngei ya motor te po omani an enlok tairan lekha kha hemi kan react ma hianin chuita kan khan chung document chu heng tuna screen a karon tilan te hin ya official resolution as passed by the Mizoram Legislative Assembly on 22nd August 2023 that this House unanimously resolves to oppose the Forest Conservation Amendment Act 2023 in order to protect the right and interests of the people of Mizoram. Lemashwa Zote, Commissioner Secretary. Intia, this one kan en lenga dang hi dated nisom ni pariat August kumsang ni som ni pathumania to the Chief Secretary of Government of Mizoram, Mo Chief Secretary Nena Thonania, official resolution as required by Rule 137 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Mizoram Legislative Assembly. I am directed to forward herewith a copy of a resolution of an official resolution moved by Sri T.J. Minister of State, Environment, Forest and Climate Changes Department, which was discussed and adopted by the House unanimously during the 12th session of the 8th Mizoram Legislative Assembly, Mizoram State Legislative Assembly, held on 22nd August 2023 for your information and necessary action. Rontia Lelmashwa, Commissioner and Secretary. Nitani. Anin zelang dang po. Sun hei to the Secretary General Lok Sabha anileta han en le taila ni somni pariat August hawani sang ni somni pathum. This one official resolution as required by Rule 137 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Mizoram Legislative Assembly. I am directed to forward here with a copy of so and so in Angtektamo. Moved by Sri T.J. Minister of State, Environment, Forest and Climate Change Department, which was discussed and adopted by the House unanimously during the 12th session of the 8th Mizoram State Legislative Assembly, held on 22nd August 2023 for your information and necessary actions. Rotita ay a signatory person hizo ay nangvek amma kan soitak Mashwaya Zote, Commissioner and Secretary vek thokani. Tichon hemi chungchang hi tiang hian kan Assembly Speaker hianin uzam te hianin reaction ron nei ve thungta sarkar masa MRF sarkar khan resolution manga FCA 2023 an lo opposed to Chief Minister Pulal Duoma dot se pu chungchang Indian form of government hi chuang thuma kalania 3 pillars tian ni bok legislature, executive le judiciary ten ni legislature hian dan siam na le ram in rel bol na in kai chwa na lama boy puya executive hian legislature 10 dan an siam le in kai chwa na tura an ro rel ken ko turin na an phokwe thum tur ania judiciary chuan thu boy la boy chin fel lam athok ani pulal du op makhan legislative, executive le judiciary te toifil tekin ron soifia Mithiam lo kan lom takin legislature ta chu dan siam tu kan ti te khan ni ta ni dan an siama ti chuanin executive ta chuanin kha dan kha manani theinan khan an lo exercise ta ni entinan police te po hi entinan soi mai taila
khá đàn ken ko ni theina tur atana na thok te an nia kan force te khateng te khan nia miswalan man thin te ro khateng te kha an ni ti chuanin judiciary kan ti chu rorel tu an ni le ta ni court kan ti te pawni meng chu khami dan mang vek khan ti khan in 3 pillars kan ti kha akal ta ni chu mo pawni sengai thaze lang Rule 137 of the Rules of Procedures and Conduct of Business in the food angin a copy kan pen chauh S&R resolution te hi Legislative Assembly in official in state sarkara a hriat tir tur ania chumiam chuan FCAA 2023 opposed na resolution pawh Chief Secretary Government of Mizoram pekani Lok Sabha pawh hriat tir an ni bawk Lok Sabha hi legislature kan parent body ania legislative information te hi librarian lo wan khat turin pek ve thin an ni han soi thi deuh hlekila legislature lamin Chief Secretary Government of Mizoram a hriat tir khan Mizoram sarkarin ati tur a intran chiat ani sarkar kalta khan hemi pialum hi hemi bak hi a hmalak na hriat ani lo hei hi Chief Minister pulal du aman sarkar kalta khan ma alo ati lai akhani he resolution hi kan chiari simsim tenga aselo boka rule number 137 hi a copy of every resolution which has been passed by the assembly shall be forwarded to the government of Mizoram and actions taken on the resolutions having statutory effects should be reported to the Assembly Secretariat before the next session. Assembly Secretariat lamin Assembly House at Thurel legislative information apekha sarkar executive malak na nena sei policy ni na lang lo parukna taka aron clarify dan chu ani tani engponi se khami rules ka han en lok taila the rules of procedure and conduct of business hemi section 137 a hian ting hen ziaka kan speaker in aron chher chhuat che thoka nia a copy of every resolution which has been passed by the assembly shall be forwarded to the government of Mizoram and actions taken in the resolutions having statutory effects should be reported to the Assembly Secretariat before the next session. Mo poimo ta tani ti lai chauh hi action taken on the resolutions having statutory effects should be reported to the Assembly Secretariat before the next session ti heni tani hi kan Chief Minister in do ta soi lo ve aron ti na chanaka ani de tani chu hemi section ina aron soi bera hi chuanin 137 ina aron soi bera hi chuanin kan Assembly Speaker khana soi cheng vewa Assembly session ina a resolution pass reng te kha a copy kha angin yang Mizoram sarkar ne nan pe nga ti chun Mizoram sarkar khan a duty aron ve ta ni chu chumi a duty a chuanin tuna section a kan hmong hianin sarkar ina a hmalak na te chu Assembly Secretariat a session nei le ma in a thelu turani ti khani le ta ti lai a hianin sarkar hmalak zuina om lawani anti ve thung ta ni hengponi se heta hianin indel na tam thei viawanga kha chu mimal ngai dana te da taila maro chu dan tran chanron nei ve tlat meya tilai chho hi ni tani chu kan highlight le lok ni ta sela chon le FCA chungchang kan seinga Forest Conservation Amendment Act chungchang a hlaupo le hlaulo pol anomani mizo official channel khan pushe da changte anon interview a ani hi pushe da changte hi atul huna chon sarkar po kap shelo mo sarkar lai po soi sel shelo pudo mangenge te po soi sel thina nia maro chu ani hianin he FCA hi chati thuka aron soya poni se hemi chungcha hen ngai dai lang lo thei viawa thlina tlang azirin he thili chu hlau pol anomanga hlau lo pol anomanga engponi se hemi chungchang a hianin thil pakhat khami Forest Conservation Amendment Act ina aken tel tho forest clearance chungchang khanin video pakhat hi hanen ne lok taila onna ti thuan op tu ani
engtiklai kha mi tam takina an ngai tu na ni reng ani khu tu na po i share lui hidel project teng de po kan khu atlin na reilu tuk to kan man na reilu tuk to official a hon thei ani lo na chan chu forest clearance nei lo wa de jon he da po NIT muntur lengpui ramami kumsang ni som pathum matanga bultran to kha tuna han kumsom le pani avei to a har satna sang tikhan athlenga tuna khuhan engtin tinemo annor na zara forest clearance an nei fel thei don ti ani vel chowin ka ria forest clearance ngai reng mai hi chu tam taki chun nok chun lo ti ve thau maya engtiklai kha engtiklai ma shemo han soi parivesh lok tala parivesh website a hian online in dan angin deal sela a project a khan a phut thaw kha ti sela thathum chung in an mungai nge chu railway pon an project an tan main tilai taka khani lai puram moya statement thi social media atuk loka khana ron viral ngala comment tekan NDA data then khat forest clearance lo dil ve to nge te po khanin ron comment ani mo da chuanin puram moi soyang ngot thi chu ani mel lo ani engpo ni se forest clearance mamo hi chuanin puram moi hi dil sela a fungem o te pok lo tin asan chu a statement a hen lo ngai tha cheng ulamo ama hi a confirm maya tilai hen dan angin deal sela a project a khan a phut thaw kha ti sela thathum chung in an mungai nge chu railway thathum chung in an mungai nge mo chiang ani thathum chung in mungai nge ati bur maya puram moi hian forest clearance lo dil to nge ka hre che lo a lo dil to ni chuanin thusan ni sela maro chu dil lo tura chun kan ngai ngot peka chan chu skula thokania forest clearance mamo chiang khana khosalo thlat maya chuwang chuanin a fil talut tak hianin harsa antia tin a hre chiang tak ten harsa an tireu maya hei taka hi tuna an du lo mai Forest Conservation Amendment Act ina aron kentel development ina nge tuna te po kha pu fana statement a halo ngai thaula kumsom pani nuwa forest clearance an nei don chawani mo kumsom pani chung reizia chu thangkhat lian ani khateng te ha forest clearance mamo te ina an mu thei dana khani tani mo atin hetilai share lui te po kharon highlight tel boka tilai te po hi mo tun thlengin forest clearance awangin boina lo mania tiang te po ni thau tani puram moi ero chuanin thathum chungin adan dik taka dil chuanin mu ngei ati le loi boxia maro chu heta hianin puram moi statement le pulom kunga statement hi kan endon tani tunge in rin zok ti kha chu mi pui ngai dan ni ta sela maro chu puram moi ero kha chuanin thathum chungin mu ngei ani dan turang thlapati chuan ti ta ni chun lo ti ve thau maya engtiklai kha engtiklai ma shemo han soi parivesh lok tala parivesh website a hian online in dan angin deal sela a project a khan a phut thaw kha ti sela thathum chung in an mungai nge chu railway pon an project an tan main lui te ram te hum hal atul ani ti hi an lo hredai to a chu chuan sa khaza ko somria ta khan Forest Conservation Act 1980 an lo siam dai to ne ta tha ani kan ti te hemi dung ju chuan forest land reng ka non forest purpose a lak thei lo tukani a har lu tukani lak thei lo chu ni chi lo ga ma se a lak dang a step a stage a tam lu tuk pollution free the environmental fee the khatiang som the forest department the pollution control board ten an nfia vet du har sa takin an petheya chu ta po chuan npv an tia net present value a ram value thing le mau le lung value kan chu ta tu in a revenue department na acquire compensation pack ang ran khan dilo a sang lu ka khami pe khanin an la thei ramani entiana tuna railways te NHIDCL kan ti le thale hit ben avai bel che tel tam tak bel che somthum somli NPV an pe ne khatiang ka har salu tu ka ram le ngo te ti chiat na tu hal na kha pe thei kram ania chu ta po chuan
anti chiat aya reforestation ata khani an poisa ron te ka NPV kha fundanga anti chiat tiat ngole ram an siam turani ti kha so poisa ka kampa kan te ta an chung lo ta zela ni ha noksak kan ti ni sarkaran aton ria ta po noksak kan ti ni la ma har lu tu forest paltla nga halu tu ka so wang chuan hydel project kan mo hospital sak tur ma thil dang dan project ti don kha tuna khanin ka ton hriat ania ron tit ani hi chuanin ton hriat alo nei to ngei ni ngei tur ani puram moya hianin ton hriat ani thu kha soilem lova maro chu kon fi takin thlathum chunga mu ngei ngei ani ati ve thong boka maro chu hei ton hriat ka nei ti meu hi chuanin a soi har sakhop mai angel phot mai teng liran si bolak mai thei ni lo se sol ka dek thei pon lo forest department here investigation enquete fel no regional gauhatia gauhatia tangin central high power committee akal kol thui lu tu ga achang chuani khat ram lak tu pe khama social activity khat national green tribunal an khinga ha khati record kesa kala har em mai kha wa hemi central he apria state sarkar pon ria hemi ti dup nan vuak dup nan ka ti mai don an deu kha emi an tiang tu da 2023 aron langta ni ka ti ni kha puram moi statement le pulom kunga statement ania enge in rin zo ka in rin lo zo kha chu in ngai dan ni ta sel ha engpo ni se kha forest clearance chungchang bi ka ni ta sela ti chuanin he forest conservation amendment act chungchang poina kina i kan laron video kan laron buatsaih nga amaro chu tuna hianin thil pakhat lokron point out la du kanaya article 371 g hi kan exercise thei to lo engma omziom to lo ani ti hi anum ve boka chuta chonin zone tho hi anti thathin ka te zone ti constitutional expert anti te ahan koma chuta chonin hemi chungchang hi soilan ani boka chumi ma chon thil engemo highlight du kanaya ho si kan focus tu ngai lo ma ro chu tun tum hi chu kan ho si focus na chin kalo neya topic hemi article 371 g chungchanga hianin hoisen ti rukna riau ka nei ni mo chu kan react chho pa bokang ole hemi video hianin assembly session thlilet na an neya hi chu FCA chungchang bi cho pon loin session thlilet na to pani ma se heta hianin FCA chungchang pon soilang thawa heta hianin ho sen in ting hena comment ani khop mai ania article 371 g hi min hum them he mi lakai ti te po kan house leader po kha ala chiang chi abik lo ni na sha ta te ro atop lam panga conclusion na ya khana chan chu 371 g hi kan state kan ni ti te kan an swal chhuak kha nia khami ma zonga dan lo kha chu a huam lawang ti ni sia he dan ni 1980 ania amai ro chu tan chan sang kha theya sa ni som ni patuma amena nia amin la hum thei ti te po engemo legal battle te po thei ne chu lai chu bel du kan la nei ka ring tat khami chungchang ve la po kha ni ta khanin ama po hi ala chiang vaklo ni na lang ani mo tu chunin khamin nuwa khanin zonet vek hianin Forest Conservation Amendment Act chungchang a hianin live panel discussion aron buatsaih de ta ti chuanin ZPM lampang IOin consultant puchal soithanga athua ti chuanin MNF lampang a train MNF publicity board lampanga and vice chairman puje masom zolawan chong ron thru in MPCC lampang a tang hianin pulal biak zama general secretary aron thu bokani engpo ni se 371 g ka chu soilu tam tuling ka chalo achan chu resolution hi kan pom wangin 371 g ka kan exercise thei re lo tu na jan chu wangin suntilai hianin topic poi model mai FCA hi heti kan adopta ka hianin article 371 g kha kan mang thei nge thei lo ti chungchang kha soilan aron nita inan lok tiang emo nge mo han ngai poi mo ta ka mai soidom mi nia i hemi chungchang a hem nia Mithiam jok to poi ke ni pon kan ron lo the lo wa legal te a environmentalist le a fila lo cheng nge te po FCA hemi amendment act hi ownership and transfer of land hi ala khoi phache em ti ngai dan te po khat a oma ka zo pakhata chon Mithiam tak mai zir na sa hi ne mi chungchang a hian i hemi hi chuan
central thu nei naka aron nei ringot phot ani dona tinan transfer of land om don khan 371G ka kan invoke chau don nge tiang chi kan mangchan chau don nge land acquisition te ka tiang kha an om dona khan ti kha amar chu land acquisition act te po kha om le thia amar chu ro pu joseph kalau pot chat lok che khong mi lo she thiam la atu ingai poi mo kha chu soi na hun ka pele tho chenga kan zo lok du chu tu na state assembly hianin kan lo adopt ve theina resolution ni a pass to awangin entina tu na hian enge mo malak na lian tham do lo om don ta se hemi unnotified forest thunga khan chu kan lo du lo ta ila 371G mang khan kan do le thei to lo tina tiro do le thei to lo kan host kan react pa bok ka ti kha interview ni ma sak per na kha chuanin consider tuk lo ta ti chuanin next interview a kha chuanin party sang sang ayo aro interview a kha chuanin kan mang thei to lo ti khanin confident khana ron soi maro chu tuna constitutional expert ron interview a hianin ti khanin article 371G concern lampang ron soi khanin aron soi thui ma khanin lo pot chatin aron zot non le ta ni chu ade mom chong lo chan chu shet cha kom ta khani ve boka tin amma in enge nyang puchal soi thanga te kha tiang puche so mate interview na khanin alo soi to boxin en khanin statement in kokal kha om thei pal te poni ve boka ni mo hemi chungchang 371G chungchang hi tiang hian an soi ta ni ti po kha chuang lo man theina adopt kha kan revoke lo chuan kan adopt kha mi kan statement ve theina kan resolution kan pass ta kan revoke lo ani chuan kan tuna hian etinan kar le anga te po enge mo malak na kan du lo tak meron thlen don ta se 371G kha chu engma kha kan ma kha mi ma mang thei lo ti kha chuang lo 371G kha ta hian ho si ka khongai to ba chan chu chuang lo mo ti chuai rui mai ni chan chu ma interview a khanin lo confi maya anin zirna sadon ti te po chiang renga hama ro chu ti lai taka khianin azona raise dan khalo chik ta ula article 371G kha dissolve ani thei mai lo mo ti ang zong khanin azot non le ani tin a dissolve engen yang mana ni thei to lo dan kong dia ashe te pokaron highlight ve bokta paro chu ta hianin constitutional experts tia an kom te hianin anron mang thei lo ti pom chung lo thi khanin chang le boxia anga te po enge mo malak na kan du lo tak meron thlen don ta se 371G kha chu engma kha kan ma kha mi ma mang thei lo ti kha chuang lo 371G kha chumi huna chon man tur chumi huna chon ti tur khani chung state in chu la ti huna khan amang thei ta revoke po kha ngai lo modification po khan a thei tho ta ni I khata kha kan chief minister po kha kon free viewing ka thia top la ma khan lo thalo ta ni chuan ati tei le tu lom kan ni te amaro chu kha chu ni I kan ngai dan le kan suang to dan ka chu thu san ni sen kha ni voinia kan video react thei te chu ni ta sela kan soi do na chana po mangrama hianin kan la cheng de ruai lomem o chiang fek foka chumi zia ka chuan tia aziak nen thlapa thil ron en tira ron ti hi an tam lo hle maya interview then khata chon then kha chu wai tak takin an tong nge yani mo wai tak takin chan chu interview ngai thatu tam zok nang ma po ke po ni mei theye thil kan lo chiar si se pe lo po ni mei the chu ta chun kan information lak na bera te khanin ziak po in chop lem lo chu mi dan hoi chun chu mi section hoi chun chu tiang chon in ziaka chu tiang chon in kan ti thei ni tiang chiang mo chiang fek foka ziak ne na chu mi ziak chu ni chu tiang a ziak chu ni tiang a ron soi ni si lo amaro chu confi ve satli ringot ang chi te po hi interview face tam takanom ve bok nin alanga kan ti topange alangin ka ria chuta chuanin eng hinge thudik nianga diklo niang ti kan filter thi manga ya ti chon hemi chungchanga forest conservation amendment act chungchanga conclusion kan siam du dai chu hetiang he ni constitution khoi thilania act ani dan thilania chuta chuanin enga tinge youtube channel chen khatte ponianga le kan mainstream media te ponianga enga tinge dan shemi hitu man kom lo le ka thi heta
ปุเจโสมาเตจูอันมเงียโมปุเจโสมาเตขจูอันนทุดสวดันกี่ค่ายต่างๆนี่ MNF IO รอนทูเนีย MNF support จงเงินรอนจงเงียงโมคำจงจ้างปกข้าคอมเมนต์ตุดตั้มตะกอมาอันทุดนักขันิน switch กอลตาเซโมเฮตาปุจจละบุละปุจจละชุดนาการวัตถุเพยตาเซดินเฮตาCongress IO ทูข้าไล่รอนทูเซเฮตา ZPM IO ทูข้ารอนอาศิเบระ Congress IO ทูรอนทุดนาฮันทุตาเซอันทุสุยหาดังเวกดอนจู่ๆ party base เฮาตรงกำมันชิมตาเนี่ยจู่วังจวนินด่านเชื่อมีแต่จู่ interview จนนั้นเมลจุกันมูเวเจ้าไม่เที่ยมารอจู่party base interview เนี่ยข้าทุตักละตะก็ลากที่อาหารสัตว์นั่นไล่จินเดปอมิงกันเองจู่วังจวนิน party base นี่มีเราด่านเชื่อมีtheihเพย์จวนิน magistrate ลำปังอันเนี้ยมั้งadvocate senior party politics ตุยนู่นนะอติบอลโลโลมั้งอติบอลโลโลตักกันทิ้งเหรออติบอลโลโลตักเดี๋ยวรอนทูเซอาจารย์จู่ legal terms ออกมา science ละชินตันจน science terms บิกออกมาโม commerce ตันจน commerce terms บิกออกมาขัดยังคานินEnglish เทียมหรือว่าที่นี่ช่วงเราเนี่ยจู่ English master degree เนี่ยมารอจู่court orderเชียร์ไว้ขัดเชียร์น่าเทียมไทยมีเราโมไว้นี่ไว้ทุ่มเชียร์น่าพอเทียมไทยมีเราแต่ปอนมเวทเท่านี้จู่วังจวนินconcern subject concern บิกเฮียนิน English terms บิกเดนเนี่ยขัดยังคานินก็เรา base ที่นั่นจู่ด่านเชมี senior advocate เนี่ยโมขัดยังที่ข้าหันทุเทเสละตินแต่อันนี้น่าสร้างตักในด่านลำปังเทียมขันง่ายเนี่ยกัน constitutional expert แต่พวกกันเตี้ยที่เราตัวนั้นแต่พอเห็นชัวคอมเมนต์ก็เป็นลงกันที่เจ็ดนางอินกันคอมเมนต์ตั้งสวยๆนั้นลาวนี่อันนี้นั่นตะการจนมีเทียมตักที่อันตรงห้วยเรากันที่ชินชนะจู่เองว่า statement เสียมสวยแต่พอเห็นลาวอย่างที่นั่นเนี่ยจู่วังจนเหตุพอเห็นinterview เราเห็นเฮียนินฉันขัดจนคอมเมนต์แต่พอเห็นเราเหตุเฮียนินหันลินฟักตัวไล่ค่ะอันสวยห้วยเราที่แต่พอเขาคอมเมนต์ตรงมินก็เสียมั้งอันเตียงแต่ข้านี่อย่างพวกนี้เสร็จแล้วกันสวยดูจู่ legal expert ตัก party นะอติบวยโล peer มี peer ตักให้รอนชุดไทยเสร็จละกติ forest สงจ้างเงี้ยเนี่ยมีอาศัยพออินชอบมังเลยเราจุดเตียงจู่นี่รอนตีเรื่องว่าตะข้าเกมาอัตนาเตะเจียมเรามั้งจุดที่จงจวนเชื่อแต่ช่างเตะผู้เชื่อแต่ช่างเตะค่ะมีจะ official จะได้ดินนอน interview อันนี้เราเขาจู่เลขาบุษะโต๊ะเนี่ยนรอนชัวไปปรับไปหมดช่างเนี่ยค่ะนรอนตีรับไหมข้าเตียงเขาจู่ง่ายชัดตัวเตียปออัตลานาเดียวเงี้ยเนี่ยจู่มีเสียกจู่นี่รอนตีฟักอันนั้นมังไงเนี่ยโอเลี้ยงปนนี่ใช่ไหมที่จงค่ะต้นวิดีโอจู่นี่พอดรอใช่ไหม